Lückenhaft, nepotpun, nesistematičan, nedostojan. Njemačku reč Lückenhaft koristimo kada želimo da opišemo nešto što je nepotpuno, nedovoljno, isto tako kada opisujemo situacije koje su nejasne ili nedovoljno objašnjene. Lückenhaft je pridjev u njemačkom jeziku. Die Informationen in dem Bericht sind lückenhaft. Informacije u izveštaju su nepotpune. Der Vertrag war lückenhaft und musste überarbeitet werden. Ugovor je bio nepotpun i morao je biti revidiran. Seine Kenntnisse sind lückenhaft und müssen verbessert werden. Njegovo znanje je nepotpuno i treba ga poboljšati. Sein Wissen über das Thema ist lückenhaft. Njegovo znanje o temi je nepotpuno. Die Anleitung war lückenhaft, deshalb hatten wir Schwierigkeiten. Uputstvo je bilo nepotpuno, pa smo imali problema. Die lückenhafte Dokumentation erschwert die Arbeit. Nepotpuna dokumentacija otežava rad. Die lückenhaften Darstellung der Fakten führte zu Missverständnissen. Nepotpuno prikazivanje činjenica dovelo je do nesporazuma. Ihre Argumentation ist lückenhaft und nicht überzeugend. Njena argumentacija je nepotpuna i nije uvjerljiva. Die lückenhaften Antworten führten zu Missverständnissen. Nepotpuni odgovori doveli su do nesporazuma.